Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Imam Masjid Nurul Yakin, Bapak-bapak para pegawai syara dari unsur pemerintahan pun saya hormati, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Yakin yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, tersyukur maraja di sisi arajanganna pung Allah Ta'ala. Nasaba ilu ulena pung Allah Ta'ala natu pada engkah hadiri di gaga akata sangadina pada angka kipaima pakabari peringarata dari satu peristiwa yang teramat besar yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Salawat mapassalama masri alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat-salawat kita kepada Rasulullah, kita senantiasa insyaallah pada angka kikur itu pada lolongan syafa'ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu amalan Napa guruang Andri Guruta Abdurrahman As-Saqqaf ni gamelo siruntuk nabita rilalatin rona ni gamelo sita nabita yarek gani gamelo rijo kaipo leri nabita rilalatin rona, maka hendaknya mengamalkan amalan yang diwariskan oleh anak-anak cucu beliau. Salah satunya Syekh Abdurrahman As-Saqqaf. Perlu ya apalah ya? Perlu ya malakang.
Nasaba nigi mitai nabitta rilalatin rona si tongat-tongan na yaronitai nabitta tongat tu. Nabitta satu-satunya makhluk yang tidak mampu ditiru, dipalsukan oleh iblis, alena bawan nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datoy nabitta man tarani la tuhrikuhun naru. Nigi pura mitaka pura manassani dena nagisay api neraka termasuk api pacalaku buru. Ya. Yang memungkinkan kita melihat Rasulullah siruntuk nabitta rilalatin ro namani rilalatin ro tamani nasaba kita tidak sezaman nabitta. Beliau sudah berpindah alam 1400 tahun yang lalu. Salah satu caranya narik komelo ki suruntuk nabitta amalaka ngiri olombelo tamatindro. Amalannya begini. Melo ki matindro ajenne ki jolo. Uraki majenne loni ri onrotin rota. Mangolo riki belai. Napaki baca bismillah katallu, kemudian toba ki wek katallu toba, dibaca maka astagfirullah, maka datungang amaki toba, dibaca astagfirullahalazim wa atubu ilai. Atau meloki malampe na yero jajito, intinya istighfar 3 kali. Napata baca makada Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kuburi. Allahumma balligh ruh sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Tabalan itu? Tabalan ni kah? Bede pa? Ya. Lihat saja di YouTube-nya ini teman-teman. Ini banyak yang YouTuber yang hadir malam ini. Ya. Titabawan nih. Tatanemi matu agasan na YouTube nah. Ya. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi. Wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi. Wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kuburi. Allahumma balligh ruh sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Rugi ki kode tatama malakangnya. Kenapa saya katakan rugi? Pada saat saya sakit, ya. Kan saya dijadwalkan kemarin ceramah maulid di sini, tapi kena cacar. Masih ada surat cintanya di wajah saya. 21 hari cacar, saya masuk di rumah sakit dengan penyakit yang lain. Ya. Selesai sakit, dirawat di rumah sakit, ceramah perbatasan Luwu dengan Wajo Sidrap, jatuh lagi dari motor. Ya. Tapi ada hikmahnya. Pada saat saya sakit itu, dirawat di rumah sakit, kemudian keluar, hari Kamisnya, kambuh penyakitnya.
Denang ka namanya menyawai matinro, digaga tinro, apa di mataru. Sekitar jam 1 malam saya dikasih tidur. Angkana bayangan menghampiri saya. Saya lihat dalam tidur. Ada bayangan yang hadir di dekat tempat tidur saya. Dia tempelkan tangannya di bagian ulu hati saya. Nah, putar raik katalluro. Putar raik katallu limanna. Nah, inapang ka na baca. Purana na putar raik makbi katallu limanna ritujun na rola saku. Langsung hilang. Tadeng ngiro, bayangan ngiro. Langsung pula saya terbangun. Tadetonilah saya letu iya soy. Ya. Angka na baca, wingeramo pala tu makukuay. Meloki paguri bibu. Ha? Meloki. Ya. Mapunco bibacana. Aga na baca, dia tempelkan tangannya di bagian ulu hati saya, na putar rakyat bikatalluro na baca makada sallallahu ala Muhammad. Coba anda baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya yakin alena Nabi tangkah. Ya, kenapa saya yakin? Maka alena Nabi tangkah. Ada sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Pekogiro carata masalawa kuriku suruna Allah Ta'ala. Aga na po nabita, akadai nabita akadako Allahumma salli ala Muhammad. Ya, akadako Allahumma salli ala Muhammad. Di na pakengi sayyidina nasaba alena nabita langsung. Saya hubungkan dengan apa yang dibaca pada saat mengusap bagian ulu hati saya yang sakit. Dek to na pakengi sayyidina langsung bimakada sallallahu ala Muhammad. Ya. Baja sangadi nangka mapat diri watak kalita baca ini. Tempelkan tangannya kemudian putar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kolakka tamapat di tabaca takatan ni lakka tak. Kutu tamapat di takatan ni utu tak dan sebagainya dan sebagainya. Tak apalah ya runangir. Mudah-mudahan kita semua didatangi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Caranya tak apalah ya runange komelo ni matinro. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi wa salli ala kubri sayyidina Muhammadin fil kuburi. Allahumma balligh ruh sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang peristiwanya sangat luar biasa. Sehingga karena peristiwanya sangat luar biasa, banyak orang yang tidak percaya akan peristiwa itu. Padahal di dalam ilmu ulumul Quran, yako angka di surah, nariko angka di surah di lalana akorange napamulaiwi koritu Allah Ta'ala dengan kalimat tasbih subhanallah
Alhamdulillah, Allahu Akbar, tabaraka, iro yasan na pamulay po nga latala kalimat tasbih. Yako angka si di surah, rilalanna akurangi na pamulay po nga Allah Ta'ala dengan kalimat tasbih, maka di dalam surah itu akan menceritakan sesuatu yang sangat luar biasa. Angka medo na cerita pung Allah Ta'ala ridalan na rusurai peristiwa yang sulit untuk dinalarkan. Pada-padanna surah Bani Israel atau surah Al-Isra yang menerangkan tentang Isra dan Mi'raj ini. Napa mulai wipung Allah Ta'ala dengan kata subhana. Perbandingan surah lain di surah Al-Kahfi. Ya surah Al-Kahfi napa mulai pung Allah Ta'ala kalimat tasbih alhamdu. Ya, alhamdu. Magi pung Allah Ta'ala napa mulaiwi surah Al-Kahfi dengan kata alhamdu, nasaba ilalanna surah Al-Kahfi angka peristiwa maraja merajin na terima akalam. Peristiwa aga ashabul kahfi ripatinro pole ripung Allah Ta'ala taluratu asirataunna. Pertanyaannya, angka nagatau okupatubu pura matinro taluratu asirataunna. Ibu-ibu, ibu-ibu, angka nagatau okupatubu pura matinro taluratu asirataunna. Degaga, aja nana taluratu 200 tahun kagah. Degaga, angka ga 100 tahun. Degaga, aja nana 100 aserana tahun. Angka ga tau pura matinro asera tahun na. Tidak pernah ada. Makanya dimulai alhamdu. Nasaba angka na carita rilalanna surah Al-Kahfi. Tahu ripatinro pole ripung Allah Ta'ala taluratu asera taunna. Tania alena matinro nayakia ripatinro ipole ripung Allah Ta'ala. Tania alena punna elo matinro nayakia elo na pung Allah Ta'ala. Yako alena melo matinro taluratu aseratauna tidak mungkin, tapi karena pung Allah Ta'ala peloi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makulek bae peristiwana Isra dan Mi'raj. Benengnya alena Nabi tamelo malalang sangat sulit untuk diterima oleh akal. Oleh Makkah nalori Madinah pole Makkah nalori Palestina mendre rilangie, sulit dibayangkan, sulit untuk dinalarkan. Tapi tania alena nabitta punna elo neyakia elo na pung Allah Ta'ala. Sebelum saya ke situ, Yeromedo ricorita yolo agaro na sabari na bitta dari palalang. Apa angkas sabaran na? As-sabarang naripajoka na bitta dalam Isra dan Mi'raj itu ada dua hal. Nomor sidi yerotonge dikenal dengan tahun Amul Huzni. Tahun kesedihan. Magi nariyasa tahun kesedihan, 2 tahun ripojinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mate talungasso bawa pallawanganna. Talungasso mi pallawanganna. Na 2 tahun yang menjadi sandaran Rasulullah selama ini meninggal
hanya perbedaannya 3 hari. Nigaro nomor Siddi Abu Talib. Yang kedua benena Nabi Tayasa Siti Khadijah. Beliau sangat bersedih. Kenapa Rasulullah bersedih meninggalnya Abu Talib? Abu Talib meninggal tidak membawa agama Islam. Dia nama Islam. Padahal alena pallapi arona nabita. Kung kami lomani nabita na saya jolok mupat diri. Dia gagawat di gesay Muhammad sangadina pura pak nalalui. Dia gagawat di gesay Muhammad sangadina pura pinak julekai. Wujuku na rekomelo inapat diri Muhammad. Wi melo imati de nulik baca syahadat kede nabi tamuri baca sisa la ilaha illallah ujami kota masuruga muri ya Abu Talib mati litili bawa magi na mati litiling sila dak baca na de na melo tak baca. Kenapa? Karena seumur hidup na de nang kana baca de nang kana palapalang ngiru kalimat la ilaha illallah melo menimate na pamailo na baca o de na nulay mati litiling katoni Abu Sufyan ya. Katanya Abu Sufyan sahabatna agan apa Abu Sufyan Abu Talib opanna mubaca yaro na pak guru ngeko Muhammad na cacuk kolontara na catak ko sejarah maka dato pelur ngiru Abu Talib jajena para lunnahe to saparangeng ye si cocok si bawe di nawat di tiwi kiri anu madecenge ya. Kalau cari besti ibu-ibu aja na ye magala mak gosip kagak jepa gosip ko patubong degaga alhamdulillah degaga melo mengaku ya kosapa ki besti jangan sembarang besti melo kisapa yero kira-kira wat dinge tiwi rianu bade cenge Imaka Abu Sufyan opan namu baca Muhammad yero napa gurengek ko Muhammad opan namu baca Abu Talib yero napa gurengek ko Muhammad pura manasani na cata ko sejarah na cecu ko lontara tau pelorong na ciatu ya sa pelorong na baca de kakulilana de nulek baca na usaha amurena yang parang inabita poli ripo ng Allah Ta'ala kadai po ng Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha majappu situngetongen naiko Muhammad dia mulai paringi patunjuk apa tiro apa masih ri tahu mupoji meskipun itu adalah kerabatmu meskipun itu adalah pamanmu mau keluargamu dia mulai perengi petunjuk pamasiri tau mupuji walakin Allah yahdi man yasha
na ale nami pung Allah Ta'ala paringi petunjuk apa tiru apa masih risese na tau na puelo Maka Abu Talib meninggal tidak dalam keadaan Islam. Ada satu riwayat, maka dana baca moje, tapi si polo mi bawa na baca na mati. Maka demi bawa la ilaha mati di. Aga betuan na la ilaha, dek gaga puang. Dia gak puang. Mencaji pelajaran risisen itu biasa mah pemadang ya ready mah biasa mah pemadang ya kulalanga kisid di tau madang aja na meripa ta suruh mulangi kupura di nabaca sisa letu stop ya aja nih kita suruh mulangi yang kita orangi jakam mama telalangi ya raya kita rekoma mogoi matelalangi isuruh mulangi isan nanulangi maka di la ilaha tapa mati mani nauzubillahi min dzalik asala ni nabaca sisa stop kalaman nama cerita lino pasimon rinna suruh simulangi ya katau pura ku pemadang pura ni nabaca la ilaha illallah engka sijinna puli dua oto ya sini menre sini makada baca gere la ilaha illallah na baca si la ilaha illallah angka si polisi dibaca gere sahada la ilaha illallah polisi dia sahada ku gere la ilaha po menre paladar la putu madang na satuli lai baca managah ya. Jadi sudahlah ya kecuali macorita lino monrina riwat tumurana masahada usur simulangi ya, jadi menjadi pelajaran di seseteri di biasa mah pemadang, ya, jangan suruh berulang-ulang, ya. Pada meraji-raji je kuwita ustaz watuna ku pemadang bacangi surah Yasin, kupura te baca surah Yasin nade pak bacangi surah Ar-Ra'du, tapi aja tersalah paham, pak kata tu salah paham, nasa ngiro surah Yasin pak bunuh tahu, ya. Kanang ka aku ka kantor na telpo ka ustad di mana maka ka aku ka kantor nasangan ustaz yero matuaku ekapani baca surah Yasin magi na de pa na melo mate maka ka magi mo melom punoy manitudorakan na nasade ustaz biasa wing kalinga maka de ko bacan ni Yasin tawe melo ni tumate da ku salah pahak ko tu ya dena paku tu kata na surah Yasin ya itu suy nyama patu cabana yang pak budu tahu tu surah Yasin menyamalak dah satu salam katau makere-kere kimite baca ngasi Yasin mati sih enang katau mesa si perbatasata ya baca ngasi surah Yasin mati sih ya itu surah Yasin kenapa bunuh tahu ya atau makadaki ni meteta ni sedih itu manre daging ni gawat dilai baca surah Yasin barak lai tampus sih tanah apa bunuh itu surah Yasin ya baca ngamui bisa jadi kalau orang itu memang bukan ajalnya bisa jadi surah Yasin itu jadi obat untuk orang tersebut. Ya. Apalagi koi bacangi surah Yasin model 41 dalam kitab Hasinatul Asrar. Nigi tahu malak dak lasanna namu bacangan surah Yasin model 41 pasti nakkaina lega ilasana pung Allah Ta'ala sangadina siddi milasa dina burai agaro lasa dina burai wi surah Yasin model 41 ya naritulasa nasabariye amatianna yang mana yang dimaksud surah Yasin model 41 dalam kitab Hasinatul Asrar itu ayat pertamanya diulangi 7 kali
Yasin, 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 Yasin. 7 kali. Lanjutkan bacanya. Wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Dan seterusnya sampai ketemu ayat 38. Ya, dengarannya ayat 38. Ulangi 16 kali. Ayat 38-nya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang diulangi 16 kali. Dzalika taqdirul azizil alim. Ulangi 16 kali. Kemudian baca terus sampai ketemu ayat 58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ulangi 14 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau tu ini ke-10 pak, lanjutkan bacaannya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna ala ma hada ilaikum. Terus sampai ketemu ayat 81. Ayat 81. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. Sampai bala ulangi lagi 4 kali. 7 tambah 16 sama dengan 23. 23 tambah 14 sama dengan 37. 37 tambah 4 sama dengan 41. Ya. Letuk bala awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. Kalau letuk ni peta pelusi di bala ilau doan ni yaku aleta nakan nalasat ilau kiri pongala taala tapi lasata yaku tawe nakan nalasa tapi asanna tapi lasana kotis sengilasana kupura ni makro ibaca pataru ni wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun lepaki tapu siasanero la puto malasa tapu ilasanna illau ngangi adisingal lori pungal ta'ala kupuran itilau ngang adisingal ripungal ta'ala. Lanjutkan bacaannya fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, itu Yasin model 41. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang sekitar 1,5 bulan yang lalu di Pemadang nuli ka keluarga na nasay mini ka pa Mateus tas loki gere tita ye. Ya lo nak mitay, way lala matay, tapi de na mainga tulim muni coki. Maka daka aga todo sana ye tawi kasi. Witetay de na paja tulin tay to ka tapi tulim muni coki. Milau ka wejene purkama jene. Purkama jene. Kemudian saya salat sunat. Puraku masa peja sunat mangilo kay puang. Ya kong ka dosana ye kasi tawe na pakro kedona tak dampengengi puang. Dan pengengi. Hari Sabtu sore saya bacakan surah Yasin model 41, saya padukan 7 mubin yang ada di dalam surah Yasin. Ya. Di dalam surah Yasin itu ada 7 mubin. Ada 7 mubin. Pak guru kian reguruta nigi baca surah Yasin na naruntui mubin lepaki angilauki ripung Allah Ta'ala aga milutillau.
Pemali natulak parilaw na pong Allah Ta'ala tau mangilawe riwatu na bacana mubin ri surah Yasin nalepan na pamilo doang. Ada di dalam surah Yasin itu 7 mubin di dalam Al-Quran. Ya. Seandainya banyak waktu saya bisa tunjukkan di mana-mananya karena di HP saya. Tapi ada di dalam surah Yasin. Di ayat 12, di ayat 17, ya, itu mubin. Setiap mubin ada 7 mubin di dalam Al-Quran. Surah Yasin. Di surah Yasin. Alhamdulillah, ya. Sore Sabtu saya bacakan, hari Ahadnya pagi lah mainga ni. Mainga ni seman ni si jinna. Ya, ni semana ni termasuk loka mitero kedue tabe Pak Ustaz anak-anak cerita ngak nas makadengke Ustaz selo baca ngaki makadega gatuku seding. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali. Ritagoi Nabi tapole ripong Allah Ta'ala karena dia terus menerus supaya pamannya mampu membaca kalimat syahadat natamakulai. Di riwayat lain mengatakan na baca moje tapi si polo mina baca na tapa mati mani. Ya. Matena Abu Talib mapalai Nabi tam yang ilor duar ripong Allah Ta'ala maka rahimakallahu wa ghafara laka puang. Amure tannapodo na masaiku pong Allah Ta'ala, tannapodo na dampang manasinin na dosa mo pong Allah Ta'ala. Silolo na pura milodoan na bitta, turus si pakamparan na pong Allah Ta'ala. Kana lin nabiyyi walladhina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Dek sisak gagalaleng napunai nabiku dek to gagalalan napunai sinin atau matapa milau adam pengengikor itu tahu pakun singing ngipung Allah Ta'ala walau kanu ulil kurba meskipun itu adalah kerabatmu. Degagalala Muhammad milo doang ngamuremu. Degagalala Muhammad milo adam pengang amuremu nasabak demu sekeyakinan. Ini jadi dasar Pak. Kung katau mati na dena mati salang harangi lo doang. Ini akidah ini. Jangan sampai ada lagi yang mengatakan intoleransi nih Ustadz ini keras sekali. Bukan, ini akidah. Ya. Dan teman-teman ini alhamdulillah ya, jangan potong-potong nanti videonya Pak. Saya pernah dibully gara-gara ada yang syuting, nah potong. Ada ceramah saya Ramadan, saya bilang, bapak-bapak yang penjual makanan, silahkan jual di siang hari. Oh, langsung kurna potong nakat. Padahal angka lanjutannya, ya. Tapi saya bilang, tulis di situ di depan warungnya kalau menjual Ramadan. Warung ini khusus musafir dan kafir. Tapi denala ini rubah maka penjual makanan. Nah, maka Ustaz Sarju ini boleh menjual warung-warung, silakan buka kalau bulan Ramadan. Oh, saya dipanggil pengurus majelis ulama. Ya, saya dipanggil Pak Ketua karena saya juga pengurus majelis ulama. Ustaz, ada video tadi adukan masyarakat begini. Oh, dipotong ini Pak Kiai, dipotong ini. Ada lanjutannya itu.
Silahkan buka warung di siang bulan suci Ramadan dengan catatan bikin spanduk besar di situ, maka warung ini khusus musafir dan kafir. Ya. Jadi kong kata makoro dua mitu kotana musafir kafir. Masongko aja Ustaz. Musafir kapa kada dek komor ribola monro kafir tu apa dena songko aja mas songko itu songko nam itu aja hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang meninggal tidak dalam keadaan Islam, haram hukumnya kita doakan. Maka nih sahabatku Ustaz, teman sejawat saya, teman sekantor saya, silakan melayat. Jangan berdoa. Itu bentuk toleransi kita. Ya, silakan melayat, hadiri. Asal de toto milo doang apa Nabi talagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang par pole ripung Allah taala gara-gara nilo doang ang amurena de na sa keyakinan. Ini yang menyebabkan Rasulullah bersedih yang pertama. Yang kedua, talungas sepurandero lah mati Siti Hadijah. Mati Siti Hadijah. Yermelo na mati Siti Hadijah. Maka day Siti Hadijah, ya Rasulullah, 20 ki 5 tau si bawa. Angka mana gau-gau ku, angka mana pangkau keku, pastasika iatin na nabita. Patersinggung iatin na nabita. Saya mohon maaf wahai Rasul. Maka day nabita, ya ummul mu'minin, 20 tonga ki 5 tau si bawa, denang ka natasika, denang ka namapad di atiku gara-gara pau-paumu bicara-bicaramu. Benengi wadi ko tama suruga riolo, tama no suruga. Pero nabita. Jadi bibu komelo kita masuruga, contohlah Siti Hadijah, denang ka na tersinggung nabita gara-gara pau-pauna. Ibu, denang kada tersinggung nabita gara-gara pau-paun na Siti Hadijah. Ya kota sika ya tindalakai gara-gara pau-pauta, jangankan mau masuk surga, baunya surga tidak kita dapatkan. Dua rupa je tu adu rakanga mabiasa de nasadari makunrei makada du rakanga. Agaro namurusidi matan resadan na sadan na lakaina. Matan resadan na sadan na lakaina. Kanila kena puru pole makomporo pole magalu pole bingkung mana. Oh mana tiga ko. Oh mana tiga ko patalala bola nun ribu rekure. Kakabalan na wakino makita uto. Kamelo komandren ko. Katunan rewe ko pabalasay. Katubalewe ko lamariye. Katupane ko rapanewe. Ko puro komandren bisa benemo. Dena wading. Bu. Dena wadi matan resadata na sadana la kita. Wadi mo matan resadata na sadana la kita ko la kita la kay banta. Ako bantai pakengi lo speaker, pakengi salong. Satu. Yang kedua, dena wadi matan de adorakangan na bolay makunray na bigo makunray de na sadari makada adorakangan agaro na muro dua mandarin na masampean na rekomelo ya katanitan ni kolakain na. Iya na haye. Kelakain na madapi-dapi ba. Matakoki bapak na mega boting, mega papigau, mengerti-ngerti ko cede. Dena wadi. Maka dia Nabi tanah pedang Siti Fatimah, andaikan kau Fatimah melakukan yang demikian, meko ya ketanitan ni kolakemu namu sampai angin natasik ke atina na magali atina macai gara-gara pas sampiamu patangkismu ya kumate ko deku sampajangi ko bahaya. Jadi mapamulai waniye
de nagagalah kay lay tangkis liman nak kupatubo. Bapak-bapak, peringerangi cara may kumantangkis mo pi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Purana na po ada Nabi Tayyaro angka na po angka pusa mak bunno mak bunne. Agak tasanya mak bunne mato. Angka pusa mak bunne palawangan na anin na Siti Hadijah. Nalay saruban na Nabi tanapa na susu na lepai. Purana na lepa Nabi Tayyaro pusa tarri Nabi ta magi na tarri Nabi ta. Nesangin namita maka dadik na namita na mati Siti Hadijah. Kenapa? Nasaba bekas pusat naro Siti Hadijah yero na lepa nabita risaruban na dena nama patji mancajitan rayero. Kong katau mapusa na dena nama patji pusa na dena namita na mati yaitu tahu. Silahkan periksa diri masing-masing. Ya kong ka mapusa ko he na dena nama je pusa na apa nguju ni lisu dena naliwat talu jangnya tu tahu itu insyaallah ya. Tapi pusa pole palawangan na anita ya palawangan na anita ya ko pole alepa ta tatai mapaje ya. Ta coba-coba me ko de. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang menyebabkan Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Yang kedua, Allah ingin menghibur Rasulullah dengan satu perintah, yakni perintah salat. Yaitu sempajangnya aja Pak tercapai. Mega mau Pak asu kumai. Mega biasa mopi mengkalinga asu mak buka makweh. Au. Biasa mopi. Ya ko mengkalinga ki makro aga tapau. Maka daki mita setang. Maka daki mita seta di. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yaro pale asue na rekoma bokke na korobokana au. Ternyata itu adalah doa Pak Doangan. Dena mita setang Pak Doangan magi narilo doang asui makwaro magi nak buka makwaro nasaba itimpa paring kalingan na pole ripung Allah Ta'ala neng kaliga itau dee na sempajar ricalla rigasa rigumpa rilalaku burukna bora terri melo lisu pe marilino na dedaga lalang iwiringi pole ripung Allah Ta'ala iga sama terubur-borang neng kalinga mana sininna tori pancajinna pung Allah Ta'ala kecuali jin dan manusia yang tidak dengarkan. Anjing mendengarkan ia neronak kada au ia neronak buka makwaro batuanna alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alli tarikas shalah. Nala de cepuak betuan naro sukuru kapuang mu pancaji asuka lebih mancaji asue daripada mancaji tahu nadena sampajak. Jadi cabana ya tu to dena sampajan na pahangiro buka makur wadi tersinggung. Wadi tersinggung. Hui. Asu to ngangi. Asu me masa. Asu to ngangi mana kasina. Asu lagi maka lebih reman caji asu. Sukuru kapuan numpan caji asu ka.
daripada mu pancaji tahu nade na sempajang kanirohe ipan rasa-rasa ilalan naku buruk nahi. Ya dia tu sempajangnya Pak. Bagaimanapun keadaan kita, aja tercapai, termasuk berjamaah Pak. Loki mak berjamaah, ibu-ibu loki mak berjamaah cawe sir malangi, loki mak berjamaah, loki mak terawih. Nasang Ustad, asar rogerek makun raya masarolak bi sempajan nari boleh na iya masigi bah hadisnya sahih. Tapi angkatosi di hadis makada la salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Purade na suku sempajan na tau mak bali boleh masigi nareko mas sempajang na tanya o ko masigi mas sempajang. Kegaya sama bali bola masigi natarangkang ni Andri Gurut atau panditai patafsirewi sangi mak bali bola masigi patapulo bola timoranna, patapulo bola lotanna, patapulo bola rijanna, patapulo bola watanna, mak bali bola mana ngi masigi itu. Kira-kira kagak tahu kode nak bali bola masigi Purade na sukuro halusu na bahasana roto pandritata. Purade na suku na rekwirita ki kalimatnya la salata dega kesampaja de na riangga mas sampajang na rekoma bali boleh tawe masigi natania okkoy masigi mas sampajang. Ini tidak mengeluarkan jenis kelami. Peko ganiye hadisai. Sidi makada makun raye masarola bi mas sampaja ribole na rimasigi si di hadis makada purade ga kesempajan na bolai to mak bali boleh masigi na tanak ko masigi mas sempaja. Maka hadis pertama ada penjelasannya. Masarolabbi makun raya mas sempaja rimasigi na ribolana na iya rimasigi makun rekegai. Di situ ada penjelasannya. Masarolabbi makun raya mas sempaja ribolana na iya rimasigi kalau dia masuk 3 kriteria. Nomor sidi antara bolana si bawa masigi dena amang. Jalan nasional berakna royolo. Na siwali imon robolana na tomatua kalidong. Dena namana sa pakitan bahaya ko melo 50 lomay aja ka masa 10 roda melo lalo na nitabeca bahaya ye ya ko makor keadaanna lebih baik dia salat di rumah ketimbang di masjid atau okor kampungnya de na amang asal angka makun rem masupole ribolana iculi toy kemakun rem masupole bolana iculi toy. Ya ko makor kadana lebih koko ki bolai daripada loki masigi tapi koko patubong dito pagagasad dito pura lay culi dito gagadi ibu dito pagagadi gaga amang apalagi ko matuani umurutan lalo di magay namo paculi mapikiri to culi itawe ko matuani kadang-kadang ni culi na manre yung koso manre man yung koso ko'y culi pare-pare-pay ya itu satu ya ko antara bola si ba masigi de na amang kuni bolata. Yang kedua masarolabbi makun ray masapaja ribolana na yari masigi na reko megala da irepona maripala da imimana si lalu ngana na mimana Januari mimana si Desember wading kedua si tau mimana ini melo jampangi rokode na jampangi apa alaken na mesti lo minimal berjama aku si lalu ni anak tamakoro koni bolai pak ni melo jampangi biku tanya ini dengarannya anak tanya apo pak megala ada tu tahu na susai apo la ilaha illallah kalaman salah berjama negara-negara pona ibu aja lalu na susai ki apo
pada sadiku macaika. Manang kadalay puata sisang kuapona. So hadirin. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, masarulabi makunray masampaja ribolana na yari masigi nareko lawi masigi tanyabe rejama nakatay de na melolo sapa amala madeceng na yakia lawi saparangan na gosip. Iya na haye. Purana mo mabirsalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapa na ko bina ro sila kada poli ka botinge wani. Mage kada manri ko acara manri ka kada he de mo rasa yero acara ko botinge macuka. Macuka ni bot ukur botinge na palinda mo pi acara na. Oh de gaga. Angka ka acara de na macuka. La ilaha illallah. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Loki mas sempajang, loki mat tarawih, ya. Memang, ya. Yere di matewe tomatuan na ingaralalo iti ibureng ibepa kaminan na puji tomatot tata tiwi lo mesigie. Tanyakan ya palan na pakai buka puasa, ya. Tiwi bepa ya kaminan na puji. Ya kokke bola tamelo tapagau tanya beppa papujinna laputto mati tapi beppa papujinna toma bacai. Memang ya kokko masigi beppa papujinna laputto mati pak mega mo itaw kor manray ya ko pak bacai to lilo bolata mesti papujinna laputto mak baca. Magi na papujin na lapot mak baca, meloki na rekupure na baca nanre. Ya ko papujin na lapot mate, ajak ka masih sale papujin na lapot mak baca. Papujin na matewe duriang. Toyo li mak baca tau na kan na takanang. Nanre kira-kira. De nanre pekko ni melo mancaji apalapas sidak ka ko de nanre. Papojinna to matewe kacipo kaddo toyo li mak baca iwan ni mana ni cabu isina pekke melo nanre pura ni na baca kacipo kaddo ti makan pun nabat tamas mesai pa imang tamas mesai pekke je melo masa mesai ne wan ni mana je ni cabu isi tidak mau mengecewakan tuan rumah nala ni si batu napatamay namimi de namelo repak tarapas na garap bukan ngengena mangitu tinasapo manditimon na makaletuk bolala wipet dipa maka de binina maka ko je bapak na sa pole amak baca ko bolana yanung nakacipo kaddo na pandrang la ye cerito pa ko binaka anre buah jamu misa sama kadewan ni menenai cabu isimu namuan ritoko kecipu kado ya wapujin lapot mak baca. Yang kedua ya para lui palempu ya jemangnya. Yang kedua ya rokoto mak baca to wariala aja moje na begalada baki na kusit di mi pak baca toli we siaga to mate na matungka baki na panrasa ni pak baca. Ya ko mega tau mateta tapumanan ni ya ko sidi mito pak baca toli mosi baki mita passa dia tapumanan ni to mateta apa angkat tu pak doangang sisa miki baca tamamanan itu apa kurane mate Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya makunrai Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya koto ega Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ada na nama tungka apa angka pengalamaku yoli ka mak baca korupante bahari roh latu na bolaugi latu na koryolo na tanga na adaku mana kaje baki lina koy
Nasa melo ibaca ustaz. Laku melo mana ibaca ye nasa ye uri kengi si di 2 3 4 5 6 7 ruas serasa 10 si sampai 10 talu letu kamarai. Ada aku lokegi pu imam nasa jambang ustaz maka au sitina aja jamba aku tasid di bola nasa 10 talu bakina. Tuda makade jamba pak urakangi. Jambang ustaz jadi taman naroh nasoron ni ro baki pertama ro nasang anu ustaz ye nenek ro na tembak balandai ada ku malampi tu peringeran ni tahu nenek ro na tembak balandai pura si baca ro lete sika aku baki kedua nasang amure ku na lapo tu ye pura si baca ro lete sika aku baki ketalu nasang amure ku mati malamak ko tasi ye ni tanah roka apa puru nasangan ustaz kumani patihai bawan ni malas si makadana patihai ni makada to ma al-fatihah lete sika al-fatihah lete sika deno baca alhamdulillah tu ucapana makada ma fatihah cidampan selesai 10 talu padewa alhamdulillah ada nama tu makada patihai bawan je al-fatihah lete sika al-fatihah lete sika aja nana megalada bakina ni wat di mo mega bakina tasi dia baki si diamplona de apa 10 telu bakina si diamplona puratoni na selerang ya mana ru biasa masih di bicu ya mana ru mondiro si paturu pusat ni sama baca kata apa hati li bici lah kena babana kakak di bicu weh yang kali ngapa je sakitnya tu di sini ha dirinya dimuliakan Allah ulangi lisum ko matu karmalangi ti ulam sige kue kesukaannya almarhumah orang tua kita ya ini pak bangi ko kama buka tahu aja tu sinaliwa sika namu kama la ilaha illallah napiki manre nap suwallato na yandre suwallakat do napai si polo taman nakama ni Allahu akbar syahadu la ilaha illallah syahadu anna muhammadur rasulullah napai je si polo suwallat taman kamu pi mak gempung koy melo ki tumon rotudang masiri toki pa alele tamani melo ki law ang kamu pi suwale mak gempung terpaksa tolo to na mala jiji mas sampaja man ritoki suwallah usalli fardal maghribi salasa suwallah jana agak seka ko ya jangan terlalu terburu-buru. Saya lihat Pak di musim haji karena saya kemarin ini ketua rombongan di musim haji 2024. Setiap maghrib Senin dan Kamis itu maghribnya sedikit agak molor iqamahnya, memberikan kesempatan orang-orang yang dalam keadaan puasa untuk berbuka puasa. Jadi wereng kita kesempatan manre pesangnya na capuri mana ngirobe pai. Weretui kesempatan papelo pesangin na pupelo na jadi di papelo patameme men ya pa. Jadi selesai. Kan semua terpuaskan. Ya. Aku puramanan niro iro mangimangi ala ni surah-surah pendek. Ya. Rakaat pertama afdalnya itu maghrib al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Aja to sina al-waqiah. Weh digaga. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba. Rakaat pertama al-waqi'ah, rakaat kedua surah Yasin. Digaga. Selesai ni tay tarawih ini 5.000 mau pijama. Itu hadirin
Ya. Jadi loki matarawih. Ya. Kemudian irko matarawih ki ipakasingi gerakanna. Tulima lagi matarawih kowe. Deto ya. Tulima lagi orang remaja masjid, tolong ingatkan komelo ki masijak selesai matarawih pakasingi gerakanna, bacaannya yang agak dikurangi. Ya, masa Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tumak nina ko gerakas salah, tidak ada tumak nina denes sesampai jange. Bacaan nata kurangi atau podak bawa ni matarawih. Alhamdulillah Al-Fatihah namu baca murokok. Asa baca munrinna suratul Fatihah itu hukumnya sunnat. Sunnah ya tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Asa. Boleh satu ayat, jangankan satu ayat, degaga lagi ayat kibaca munrin al-fatihah asa, apalagi kong kasih di ayat. Oke lah, si di ayat. Alif lam mim. Allahu Akbar. Surah Yasin nomor Yasin. Allahu Akbar. Asa. Lebih baik itu bacaannya dikurangi daripada gerakannya yang dikortin. Ya, kami coba lihat di YouTube Pak. Ada sekitar Jawa Barat itu menang ketau mas sempajak 20 rakanna tambah telu witiri. Pitu menne na piau. Pitu menne. Itu mana? Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, yang ya kau pura ni mas sampaja matarawih, witiri dega kan laman tu sunnah masih kena apa? Nada tarawih olahraga. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, Pak Liwan ini terruai. Terakhir, ia tu ramalangnya Pak. Yakub mata mengeribi ramalang. Gora Jibril di aras-aras. Aga gorana. Ya baghiyal khair yaqbil. Wa ya syarri aqsir. Sinin na tau melo mapide padal no may angkay ramalati wideceng niga melo mingala dece padal no may angkay ramalati wideceng naniya sinin na tau maluta-luta pada papisaw ni alluta-lutakmu angkay ramalati wi adampen na pung Allah Ta'ala. Ya na tu Pak kubunga tamer ramalang rata-rata masigi penuh. Magay tau matapa ang kamiman ni si tanga-tanga tapa ng kamiman ni tau mariawa-riawa tapa ng katulo matarawi. Ya na tu na penuh masigi. Ya na tu na penuh masigi makumator ka kumay. Ya kubunga ratamer ramalang tapa penuh. Alhamdulillah. Ya jadi tu ramalangi pade lo na patapiye. Kubunga pura ki mapubarre. Kato matapi. Ipakedo patapie mamulan itu lutu ampakana. Ipakedo si lutu ni benina. Ipakedo si lutu ni barak pulona. Ipakedo barak lutu meni monro. Makoto itu ramalange. Ya, pamulan na penuh. Aja taherang nape disari patapie. Ya, tama pitu matu si minggu mamulan ni tadde tacidi-cidi. Magi na tadde tacidi-cidi ipakedo ni patapie lutu ni ampakah. Jadi kong katau nape si minggu tamana ramalan na taddeng berarti ampakah ya tu. Ampakah tatandre mekati sama namoti si kampota kada oya. Oh ya, oh ampakah. Oh yan to ampakah.
Tetanda-tanda ini. Pakai dapat tapi lutu toni tu benina. Angka memang tarabe la tuan ni 10. Tapi waktu kunu ni tawe deni gaga. Oh benina ye. Beni. Age goreng beni ya pandre manu. Age goreng yang pakai ipake mak beno. Pakai dapat tapi macu to ni tu berak polona. Angka memang tarawe latu kunu latu ni 20. Ya. Tapi sibuk ni mak burasa. Sibuk ni mak beparako. Sibuk ni lo sapa baju baru, baru sandalak baru. Matako ni nataru atau apa kang kupasapin resiba sejahtera. Oh de nalo mat tarawe berak polo na ye. Berak polo na ye. Jadi kong katadeng. Ya, kong katadeng, makanya tolong panitia masjid di akhir 10 akhir Ramadan itu ibuki spanduk agalisana pengumuman berita kehilangan. Telah hilang beberapa jamaah masjid Nurul Yakin. Diperkirakan tercecer di pasar-pasar, di pusat-pusat perbelanjaan, mungkin di Sejahtera. Bagi yang menemukan jamaah kami, tolong kembalikan ke Masjid Nurul Yakin. Tuh, ya. Ia mana itu bertahan monrek tapi batuan na ia mana itu sipan rasa-rasa capur ramalange ia tu berak malisa berak lotongi. Maga pinangkap pakai mubah pemang. Maga pinang kabani mubah pemang. Maga pinang ka mubah pemang berak poloe. Malapa bitawe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamanan itu? Kamanan ni? Malam mariolo pi mala jiji ia tu ampakai naya berak lotongi. De panas sepeja subuh angka memang ni lolap basuk jadana. Tapi ya mala liwat pi gana ko malapa itawe na ni pertama magi na moye terotania ampaka beni berapolo angka toy poli de nang kana tarawih de nang kana puasa la poli tu milo malapa ya kong katau makko modele na mo maleka emi cawato mitai na tutu makka de maleka la ang katui poli de nang kana tarawih de nang ka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak yang ingin saya sampaikan Pak, tapi waktu sudah lewat sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah hikmah. Aja lalu tacarubiangi sampajata. Aja tacarubiangi sampajata. Sampajanna Indo anakta. Sampajanna wija-wijata. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba yang istiqamah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan keistiqomahan untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.